Hi everyone, Northeast ahanbo oina pangthok jagadoriba TechSprint Manipur 1.0 haina mingthon jaba AI da yumfom oiba hackathon ama lakliba January gi tarik tara manga dagi hauraga tara taruk phauba numit nini chupna pangthok jagadori. Hariba hackathon asi Department of Information Technology Government of Manipur amadi Manipur State IT Society anina khutsumnaraga senjabani. Knowledge partner na Manipur Technology Innovation Hub ni. Hackathon asigi theme na Artificial Intelligence for Governance, Startup and Social Impact. Pangthok jagadoriba mafamna IT Special Economic Zone, Manipuri, Manipur. Hackathon asida students, startup, IT entrepreneurs of Manipur or native of Manipur working outside Manipur, amadi students from outside studying in Manipur singna saruk yabagi khudong chaba su pizari. Makhada pizari ba QR code asi scan tawbiraga form 1000 biba yagani. Form 1000 bagi aroiba matam January gi tarik tara 2026 ni aduga registration fee na sukna tagi lupa chani khaktani. Akupa marol gi damak makhada pizari ba number sida contact tawbira pa yagani. Manipur bu artificial intelligence kilamda malem gi thakta bukhatna ba hotna bada mayam su saruk yabiyu. Kurumjari, SKTV News, Yingbiri Puro put the Manipur files, Ketrimayum PREMCHAND Taram Oxari. Equi Prajamiam, Lainata, Authority da Wahang Hangsi, Aquin cunning by information sing Lotoxi, Aduga Achum Banakarino, Aran Banakarino, Miam gi Paisasi, Karamna, Sinari Bage, Chum Sinaribra, Karam Karamba Warep sing Layiga Mengueba, Madugo Mamayam do, Kangduk Nabagi Damakta, I could book question Hanganba, Amade cunning Masing, Kang by Yana Bagi Damakta. Yamna chawba yamna phajaba right ma haiba tare koi miyam gi hak ama right to information ek hariba ek asigi makhada praja miyam na mana khangning ba karam MLA na karam MP na atho karam department na karam shenfam sing kadai wa decision na khra bage madu kadai faw thaboda pangthok la bage madu karam phibam da leiri bage haibana chingba akupa marol sing lawba ya bage sugumba hak asigi makhada towan ba manipur da leiri ba kogi MLA sing Department sing, aduga MP sing, Makoi sing, aduga miyam chingna ba kuting mak, hausi mak, right to information eki makhada, wahang hanglakanda, akoi miyam na, khang na bagi, tanjadu, matam yaurabra, madu law bagi tanjadu, matam yaurabra, khang bagi tangai fata madu lairabra, manam di Manipur jo ori ba lambi thong, amadi MLA sing, amadi minister sing ori mi ba sing, adu same le thabak toro mi ba hai ba sing, kaya si, akoi na khangdo matungda, makoi si thabak tawi yetraga tawde. Makoi si matang thagat pa yaya to yade atara makoi si public money lana sisine daga sisine de habdu khangdok pa yaraba ek asi akoi miyam na sisine bagi changdi yamna watpa adubu media da liba koi khara adugo kana gumba koi gi social activist kumba mioi khana sisine matana sugumba ek asi khudong sabasi lawbugi changasi yamna nemba adumakpu ikhang hangudana handagasi akoi gi Manipur gi ine Manipur Lok Sabha Constitution के बितारे लोकसभा के बितारे केंद्र की मेंबर हुई बात डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोई जमदा म्यूएम खगना RTI था ना महा की कोई MP की हुई बात लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा लाखिवा 5 करोड़ लुपा करोड़ मंगा की शेपम मधु करम ना सिजिन खर बगे कदाई यचर खर बगे हाई बगी वहंग से लागपा मधु की इंफॉर्मेशन PU हारकपा अदुगा मसी यामना फबा कोई कोंगथांग अमनी मसी अकाउंटेबिलिटी लेनेबा achum mudu una bagi damakta changchalak pane hairagasu political gi tool lamoina weapon lamoina sisna ba manbi thawong su lei haina MP BIMOL masamona phorokiba hari bo famasi yumpham gore kanda RTI gi importance sing masi khoi Manipur kadai fawda miyamna paktakna sisna bagi tangai fatba leire bagi haibana chingba amadi leiri ba phibam masida political gi oriba khoi gi phibam masida political party amana amabu kudung saba launaba amadi mingchat
thihannaba natra mingchat tanaba asuguma phakraba khulai asi political tool oina weapon oina sizinarabra haibagi wafam masida yumpham morekanda usu thamdariba topic asi RTI on BIMOL accountability or target hai bahina masigi matangani hari bahina masigi matana khana bide election biri basi ihan hanada agi hek oi tham election biri basi ojani to khongjam SATYAJEET biro kogi chief biro UNI jabutara moksari election biri basina political analyst oja L SHARATCHANDRA jabutara moksari aduga mathang election biri basina Manipur University ki law department gi HOD biri ba oja Dr. Y PREMANANDA ni jabutara moksari oja PREMANANDA Dr. BIMOL akoijam MP hai betare maki mathakta akoigi RTI makak tharakpa madu MP local development fund 5 crore si karam masjid ki bage karam fam sing da thabak pahek ki bage ha bage information do sik torok pare masi torok matamda number 1 kogi MP thangpo wafam si yamna fajaba yamna accountability da thawuk tawji hai ta gani masi ma thau tai masi encourage tawi naha amoina people amoina praja mo ta matamda adubu hai riba sugum batharaiba misi BJP gi member amasu oiba aduga matam laiba khibikta Congress party ki natraga MP BIMOL bu hunbada magi lana sadok pri yaw mi oin haibana chuma pham singje thama abadina asuk phagraba khulai si political gi oiba tool amoina sisina bra haibgi wahang ama natri haigana masi political tool nate masi khangning badu khangna bagi damakta ekoi miyam na sugum mama hak ama lei habidu khangana bagi damakta remind to step amane ne khanba yabra kamai yengba yai duga asugum karigum matamda political gi tool oina sisina pa matamda koina karam ethical oiba step sing lokot pa yabage ek asigi achumba asengba pajaba du miyamda khanghanna ba medicine na bidamta kamai yengba yaja Ziki RTI XA the pai lejere ko pai lejere si akhona adu mayam na khang right to information ek haisini ada magi philosophy si di statement of reason and object and tawna parliament puthok toine ko adu yaurani aduga akupa maron si magi preamble si yaw si exam phajaba ek hai tare si the right to information to citizen ne ko aduna magi right pi sina access to the information under the control of public authority private nati ko ai mo RTI thaya poti premchand thaya poti public authority tha doini aduga mana tawdu si promote transparency aduga accountability in working in everyday work of the public authority aduga masina akoi tawdu si mardu in democracy ba laibakta citizens inform oidoine inform citizen oitaragadi but magi hojinga sai haido moment ta na tawramba corruption corruption ju contain tawdoini si exina adu mayam du mathangda akoi democracy chat ba laibakta di akoi gi consent of the government yaudana sarkar sina government to ya deba ko adu consent of government gi part amani base aduna democracy chat pa lebak sidi RTS asuki matik maru ayeba ko adu aina kaino ma nijing e masi naham su hai hum tawni yam phaw dialogue ni ko hori kanana hayu tv ro masi khumanga ma midu aina sabi du ni hore quiz ne ko masi don't underestimate the power of common man hai si kana hayu no ha kanda Shahrukh Khan na koi 2013 gi super hit movie ni Chennai Express to don't underestimate the power of common man si RTI si direct ne yes common man si kaya na powerful hidden power am le democracy si de pi ba koi law si instrument tools ni to social change por na ba reformation ni kai se the revolution kai law por to ni RTI adu gi po ne aduna aina khamba RTI fajan sinagadi don't underestimate the power of common man in Shahrukh Khan sana express haibdo madu sab sana thoi sida ana sigi poni ana masi sumna sinari ba phaina sinari yumna sinari ba ide sinari video makha pole adai di masi thoidona maja BIMOL akoi honorable MP thoidon kiningai le din khal kaino mana kaimta saran turan tawbi po leite madi Mr Clean ne ba ko Mr Clean ina thading ba RTI thau haina mano encourage tawdoni BJP oigera thaman yekpra lairik yekpra yekpra dorno tawksunu I welcome and high laptokadoni I sidi accountable to utnabani I sidi am phare MP BIMOL masa mangna su appreciate we have it amuna phare sidi oja BIMOL gi plus point haidi man achumba tawba magi ngasai gi sahi amamongi par enam da 5 crore rupees kamai sinari ge haise masi mayam si public ta khangani amoena adugi RTI report asing nupa du pi public ni khangoi nupa du phangdoi ne nupa du no akhabara khapchalo press conference tawro adu ajabi molsi es amonna mayam sina lekai khudingi nipum khudi mong yam phasan taw MP ni haina khanbagi possibility bu leba ko aina khamadu male aduga masmaina RTI tawriba MP da tawri sumaina ajabi mona su hai chamana khoi su appeal tawi MLA singse masigi mathak da su RTI tawraga magi
MLA local area development fund je kamaina si na ki je maji tawdaro le ye kamada Okay. don't underestimate power of government do not only to the against the MP against the MLA to tawro masi ekoi the people hak ne state to right ni by virtue of akoi section 3 gi matung ne piri ni hojik x gi aduga thai sina section 6 gi makha da request tori ne ba pibi ro na ko pi da ba yaroi aduga masi exemption clause kha yawi exemption tara yawi adu mun chande aduna soidana pir ani RTI fajan sin biro adu ai pakhan nga le ti kai no kan da uski port che member of parliament local area development scheme hai bani sing badi ko fan sum hai bi ani 5 crore korang pi hai magi guideline le je ko masi kanana monitor to ga kan masi gi fanji kanana fajan sinari ge sinadagi se uji website le phangdoi ni ko masi ministry of statistics and the program implementation she makha da phangni ba ministry of statistics and program implementation government india website da phangani magi guideline page yaman ai loi namak tre page number 140 pan ba guideline ma thoi ba ko member of parliament local area development scheme guideline hadna ma thoi masi guideline da khoko pa yaw bani 2013 da ministry no phong bani si guideline si mun par ma tan mayam loi phangberani masi pak tok to ya pote ni aseng badi mp na to si mp na paisa do mo da la ga ma na sin do na ti yaw si di madi nodal akoi choice of nodal district and the recommendation of work ka sanction and education MP tawdu si local authority this DC level da Yes. district authority ni tawdu ni paisa ju mo da lak to ni MP recommend taw si taw hai do ne ba ko aduga kari work si permissible yai MP local development scheme ni makada kari de yade si guideline lo yaw ma ji wang ma chatu ya pote adagi di person with disability ki assess tawna ba su yawri masida ana disability kangu si moi su si yawri pa pi we ko mai phani si no na ai khamada disability sing su masigi kanon SKTV ni puthoi sam phare disability ki su phan si da si no armak to ni yawri adu hedok schedule caste ki schedule tribe ki phan khara percentage khara khaw ni yawri ba ko masi am phare ne adagi di register society trust su phan si na ba yai hairi adagi di cooperative society si na ba yai hairi bar association ai di evoke kangbu da su paisa ka thada ba yara mene MP na adu yam phare masi am phare puthok pi se adu nga atop phan singa pulling of ngasai phanduga ngasai narega tawbudu narega oidre mathang wan thok kana nom ye khraba khangde adu da su adu punjan basu yari adagi di khelo indian sport development game lena adu da punjan basu yai adagi central sponsor scheme mayamga adagi lamtu sengwe sumji ka pai ba swasth bharat abhiyan adu da punjan luji yai yam yawi ne adagi administrative expenditure ma tongan khaidok kadabni ka yam yawi guideline sida tawrakadoi ni ane khambada ai ojabi mol ka suwaringa leti ka no achumba tawbugi di saitamai bu jaite na achumba bu tawba kai haite kwai de phobasi akhoi ozana takpirak pada achumba taw wa hairami achumba taw nungai bamna yening mayam je da su kam kiringai udre aduna achumba taw buni kiringai udre aina khambada nothing to worry adubu RTI ex fazana sinabiga akhoi legal reform ma social reform ma oibia revolution ma la oibia possible laire aduna ne aina don't underestimate the power of common man is RTI sin taw duine RTI si fazana taw biro so the mangolo gani mani atopa lamdadi RTI activists haidana RTI to jaba adu so the RTI activists tu na paisa activists o hiu ai ko mani activist adu na taba okay mani bata no second now na second yes don't underestimate the power of common man mayam ri dialogue oina panga fana ba panga tana ba dubu masi magni ekoi miyam di yaw power har ga di RTI ega sigi makha da ekoi na khangning ma sing adu khangba yaba oitar gadi akhoi gi anak pada laiba lambi sing sem da bagi matang da karambo thodi re masi lambi kya sem ga da amount kya no kya sang sem bi bagi hai ban chingba plus donation ki oiro akhoi gi akoi bida leiri ba hoji akhoi gi lambi thong patri ba hoji pui kra sem ba ore adu masi mayam se loina mak akhoi gi MLA gi against mak sin da ga su MLA ni tawkhiba thabak sing dai batare on MLAs magi activities hai batare masi su tawbu yai hai bani adubu RTI tharak tana MP BIMOL gi mathaka tharak ba simak akoi gi mayam da amuka han hai batare RTI si hoji yam warai ba timing asida miyam gi fund misplace tawbu singa sigi matak ta thaba yaragani hai ba du budi miyam da khangal yai bani duga MP BIMOL gi ondi hoji fabu ko na mahna paikali ba thabuk thorom singa sina masu warning ai laite yam phajana hena magi goina promote tawbu re thokan hai ba ofam sini ai makha tarak ba se oja SHARATCHANDRA oja RTI oja sudum tabire khangbire masi execute ba ekni adu boja maru ori badi ngasai ene panjaki ba oja BIMOL gi magi bite ta what about 32 constituencies Manipur gi haitare magi su marung le jari ba bakhoi ko mayam si akoina lambi thong phatte koi si sembi de si phangde hai ba kol mayam loin mak tayon na maga
MP कोई चाहिए अम्मा मुक्त फार गाड़ी भाई बता रहे MP वाले पसे मशीदा अतमना थारक बस नदी अशोक फजकर ब एक सी कोई की पॉलिटिकल टूल अमोइना पायरे ब्रा विपन अमो निशिन दरा ब्रा अदुगा सुमाइन तो तारगदी BJP की सु MLA ना याम ओरिबनी हौजी हौजीमक अदु इब तारगदी कोई की इंग्लिश की वही एम लाइबा कोई की pelted stones on others while I'm living in glass house अदना आईदी ग्लास ना साबो युम दलेबा अदुगा नुंग थोमना इन मिगोन औरो बाय तारे मी थोंगो तारगदी आई युम द पकाई काई दिबा मसी फिबम द तारब्रा हाइबगी वफम मुसु लाय कमाय यंग बिया आजिकी प्रमाणम सु पिबिरमनिना इजु प्रमाणम तोजगे को हाइबी सनगी मरमदा अकोइना हाइबा मतमदा सनजी लाइनी सोरनी डोमेस्टिक एनिमल नि यामना मबुक तप्पा सावरागदी जीव पुनम अदुबु अकोइना खाला फजदबा संथी दगी हाना होरगदी सनगी फजबदु वाटकनेबको अदुना बिमोल की खंगदे अमा खंगदे तौब तमना मीना तौरिबा थबकतो मधु करीनो जी खंगदना कथागी सनगी फजबा इसोरगुम संदु संथीदे हाना होरगदी या संदु लाइ वइना कनो तौबदुगी खैतंग ओलैदिना को अदुना अकोइ पोसे हाना अफबरोमदा हाले येंगागा मधुगी चेंग तकपा तारसु चेंगदुगी मथी मकुम फताहुदी दु लाकदोरी मधु दी अतोपनेबको अदुना अकोइना मियेंग जी खर खरसु फना येंबा फबा हेक उबदा नेगेटिव सी हाना दी मिगी ममाई फजबदी येंगदगा लुखमदा पो होबोगुम्बा लगी करिगुम्बा सबिराई थुमबोगुम्बदु येंगदी फतेबको अदुना आई आन बददी बिमोल की मागी MPM ओइना माना होबदसु गाइजरी अनोबा पॉलिटिक्स की फील्ड हिदमा ओजा ओलमबदगी चंगजरकपनी हाना मासागी मांगदा तापिदि मंगोन कैसु दागी नुगी कैसु लेते क्लीन स्लेट नि राजनीति तौरकल कोन सम तौरकल फफतदि लाचगनी होजि फाउदा मंगोन द हेक्ता अतमनन करिगुम्बा मा हाइबसिदि खैतंग प्रीमेच्योर ओयना खंजगे अमना बिमोलसु मासागी प्रेसला हंगिबा मतम से सेदा बासु फंक्शन नंबर अतोपा साइडगी करिगी नत्रगा अतोपदा यावबदा तौसिदा प्रेस ला खंग हंगिली से प्रेस ला हंगी से करिगी नो से खैतंग चमम नै मरमदी प्रेस से याम एकाडेमिक ओबा यामना लो सो खंग तोबा कॉमन सेंस सो लेगदौनी को प्रेस ला से मरम खर लेलमनी तौददी हारिबा RTI से से होजि चलिबा जनवरी थासी तारीख अनी द थाबनेबा अनी द ऑफिस दा रिसीव तवेबा अदि ngasi सी तारीख 3 नि को अनी द थारबोय दि तारीख 3 न्यूज़पेपर मणिपुरी वर्निकुलर की न्यूज़पेपर फोंगी तारीख मंगा फोंगे बिमोल कनो की पोसे न्यूज़ डेडलाइन तारीख मरी ने जनवरी 4 मोदी मसीदा आइन की मियें खंगे धर्म की मियें खंगे तौदा RTI अमगी थारिबा एप्लीकेशन से रिप्लाई पीगदब मतम से मखल अनी सुई अमना 30 days विदिन 30 days दा मागी रेस्पॉन्स तब पीगदब से मागी पीगदबनी अदुगा मसे मैंडेटरी होइबनी 30 days की मनुंदा रिप्लाई पीगदबनी पीदोरिबे पोसे मागी रेकॉर्ड नुगोर के मांगसे पीगदबनी अतोप अमना 48 hours ती अकोइ कनुनिना अकोइ 2 days नत्रा 2 days असिकी मनुंगसिदना लाइफ एंड लिबर्टी की केस तदी 48 hours मनुंदा पीदबा यादे रिप्लाई से अदोदी हौजिक थारिबसी तारीख अनी द थारबोइदी नुमी कुंथाली सुगदो याम वालियबा करिगिनो होजिते होना पाखली से नत्रगा करिगिनो मसी क्वेश्चन हंगी से क्वेश्चन हंगबदा बिमोलदी माली साउनिंग खंगदे अदुगा खंगदे मा खुमपसिदा थारिबा नुपादुगी मागी पर्सनल कैरेक्टर एसासिनेशन मानबा याबा मुंगदा खरा हाइबा खोपदुसु दुम उयबा न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर की कॉपी लोई खंगबिरमनी सिदैदा अदु मदु होबे होबे हंगमनिना माचो होबे खुमकपनी खरा अफबा फतबा यावरम बयाय अदु मदु हायरेना मीने त सावबु यारोय मरमदी अदु अमना BJP ने से बिमोल हाइजबय वाने मागी RTI थाबसिदा BJP ने हाइदेबा होजिति मदु RTI सबाई थागी सी तौहेदि ओपन लोबे याय कोइ पौखुम पिरकनो रिप्लाई सिदे कोइ नहोजि पिबे यादेबा रिप्लाई पिरुरदी आइनि मतुगिन अकाइबे लेरेबा मदु प्रीमेच्योर बदन मदु इलीगल नेबा मीना अथॉरिटी ने पिरकनो गाइना होजिते होले नैनबा याब्रो नो अदुना सिदा पिरिबसे आई मयामगी फॉर इंफॉर्मेशन RTI से कनाना थागे हाय मतमदा हारिसी कनोनी 6 कोइ RTI एक्ट सिगी सेक्शन 6(1) की मखादा थारे इनिको 2005 एक्ट से मखादा और 2019 दा अमेंडमेंट तो ही को तौरगा थुजो खेनबलिते सिदा पीडी बसे माना पीडी सी पॉइंट 1 2 अदगी 3 4 सिदा 2 दा A B C D बाउ पीडी
Sini piri je kayu kanu nate magi amount kaya no total amount se MPM da piri ba section to panse adi ani subadana list of development works project adu sisi kaya no adi name of the location of the project adi date of sanction and the completion complete adi amount sanction and utilized name of the implementing agency name of the amount sanction and utilized adi name of the agency, copies of the work order utilized detail of any unspent fund during the period. Si torga magi RTI thare ba mi se BIMOL gi ming yawram ni na BIMOL thare ba mi si su record tu matung ina hai ba da thudok la land da brain khali si according to sida pd si matung ina record si matung ina oinam Robert Singh Basikong Torban Laikai Imphal East Manipur si torga mai telephone number phau yaw re ko ai Robert kanano khangde ma khangde kai phangde de as a citizen ma thabai right le ba mana thabada thojong na sei ba khot ba kai do budi yaw da ma len khali si dai yeng ba ma phat da ba kai ju wai ba ta ka yaw de ma gi kano ni horen khumak ba matam da khum ba du gi ya ba ge khumme ya da du di yale adu khumba ya da bot khale security reason kali kali ma am le ko hari ba khumba ya da bot du di am ta yaw de khumba ya ba nga ta li information le re khumme information le no information haina khumga ne ba ko adu boi di ai khoina hojik ma gi reply chu pirak tring da ai khoina masih phai phate ne na ba se masi ai gi oina di reserve tok jage hojik gi oina ko aduga BIMOL amasung ani se BJP ga Congress ka gi RTI nate ko BIMOL Congress ki nate MP oina ni lai se any obi amadu su as a citizen thabani ani do kachu kai de ai na su kai de adu matam su ledi adu ai koi no dik media da adu ai koi no dik discussion da kai da masi apa patan ne lu ga di adu ngasai ki na aina hajing na ai khangjale ngasai hangmai matungina maru oina apa pata du ko na kasu haju roi reply su lakri adu jaina haje ningi badi masumai torok pasi kana gumba yes xy to ma common people oigadori bani adu mamang dagi hona according to Ozabi Mol gi tungan ba thodok sing magi thabak sing da hullaga mangon ngangaga chairaga comment pass tawraga adusu BJP gi member amo oina haibni Ozabi Mol gi matung mana haibi wana yes adu oibu taragadi sigi account so ko changa yeng matam da BJP gi tungan ba thabak ya ama tawbagi plus ma masa musu BJP gi active member oibagi thengazaba le haitara adu oibu taragadi political tool amo oina sisi nagadori bra atagna mayam do official blow ena lagadori bra haibagi matang inja adu akhang mana khangasno aidi ma BJP yawe su khangde adu nupa du masak su khangde BIMOL MP amani na ma bu khangda baleite ko BIMOL gi di masak khange thari ba nupa du su maming doi la haijari si masak khanga haiba nate ba record ni hoji phau ma gi thaba du di phongdok ba yaya ba thari di phong ba yaya ba open ne ba result to di open oidri ba ko adi wadani aduna aina haijari di maduda ai oina apa pata do madu aina ai gi reservation le di malam di BJP ni haiba se BIMOL na haibu da aina heta BJP ne khundung ai ma kala no BJP do personally khangde ba according to this kano document si di BJP na thada bani na mana haira so ai hairo ya ba chima BIMOL phatte phai gi chu ai hairo ya ba sidai dai na haje do hojik to ri se RTI ji keno da Indian Constitution gi article 19 freedom of speech plus article 21 gi right to life and the personal liberty Sidi is the base of fundamental right ka mari len ba po ne ba ko aduna aina haje di RTI ba se yam phaba aduga tobada di masigi website lai 200 kalo lagi 5 tagi lakuli na hoji ai any information lam to ba ba se masi ai da citizen amoina aduga ai transparent oina miam da aro la thop leitana ba to ba adu tobada di hari ba MLA natraga MP sina sahi khudingi magi piri ba funding se masi sahi khudingi mayam da lokthok kodong ni haibagi magi kano ba mandatory ba amadi leitabani na mina tal akada di lokthok pa tare adu mana su voluntarily phong da kesu kai de adu phong da chu kesu kai de aduna aina haijaning badi masai sida akoi gi RTI gi tawdan BIMOL na yam thona phana je madu mana mayam tawra adi yam phani aduga atai mana haiba yam phajabam lei magi sahi amagi crore mangani noi hojik aina tawriba kendra aina agi manungda le inner se yaw se kendra 32 ne assembly gi 32 sigi
करोड़ अनी से MLA ममंगी सही की पीतारी करोड़ हुफू मरी ने बको हुफू मरी दुदी करिगिनो यंगबिद्रे अदुसु थिजिनबिउ हाइबनिदा अदुना मतिक चाबा मथौला लेबा कनागुब यावर अदि अकोई सिटीजन मनुंगदा अदुसु मथक मथंग थिबे या कनासु थिंगदे ने हाइजगे ओके अखोगी याम फजब खोंगतांग हाइबो तारे RTI थाबिरे बसिसु यस BJP ने खंगबगी हायक तोान बमनी खंग अखोई खजबसु तोान बमनी दुमपु RTI थारगा इन्फॉर्मेशन म सिक तबसिदी यामना फब खोंगथांग ने हाइबनी दुबु आई वाहंगना अमुक करिगुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमगी यामना तोइना हाइबदी पार्टी मबु चैबा मी मोय तारगदी आइना RTI से अतमना मी म थाबा मतम मदु ऑब्वियसली मदु कोगी मागी ओइबा पॉलिटिकल गी ओइबा टूल अमोना सिसिनरी ब्रा हाइबा वांग सिदि मसाना थोकपा ताबनी मखा तारपसे जा सटजित इलेक्शन निंगबसे कितंग अनयूजुअल ओइना खनबी ब्रा जा नत्रे हागना मसी अदुम माजे काइंड ऑफ व्हिसल ब्लोअर ने मयामदा नकोइसु RTI गे थारो खंदोक मिनसी हाइबगी वाफमसि ओइगदौरिब्रा मरमदी MP चई फाद गाइबनी माना अरानब तौरमोय कायना खोनगा ब्लंटली हेता हाइबसु यापोते मयाम द खंगना बखरदु मादी सुमाय तौर लाखिबनी हाइजबगी वानी अरानब तौरमसु आई तौरमदबसु आई मदु खोन खंगबनते अदु मकपु सिदा ओइरइबा खोगी थाराइबा मवोंग अदुगा थाराइबा मीदुगी पर्सनालिटी हाइब तारे मसी मयामसि येंगबदनी पॉलिटिकल टूल ओइना सिजनाइरे इक्लिब्रा अदु हिब तारगदी what about 32 MLAs kind live kamaini yeng be ya Premchand si se na positive oino yeng jeni haji hojiki question je hangab ni na mayam se mayam da import obagi adagi akhida mayam da information sik to bagi adagi right to exit information exit karino MP local area development karino ja khoi prajad amut me pangtho halle haino noi thomjai positive one putok chage ba adagi masi da amuk noi bam na si torok ka bina akhoi hanagi MP अखोई मणिपुर लेसी अनी नेब नत्रा लोक सभा की निको राज्य सभा की अहुम लेरी अदुबा अतोपा अनीम गिसु मदुगिसु हंगबा याबगी रूम मम थोलेबा हानिसिना हानदि वरकपा यावरी अदुना मसिसिना अखोई पेंडोरा बॉक्स अखोई प्रजादा अखोई की मसिदा लाइबा पैसासी MP की फंड हाइरिसे प्रजा की फंड नेब MP की फंड हाइसी MP दुना जस्ट रिकमेंड हाइबो हाइसेनेबा अदुगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दुना मागी कंसर्न DC दुना educate to government agency hairiba masi tawda mana khut thengjan bagi wani adu masi pendora box amte hangdori habisi mai hana thamjaram ge ko mathang da amuk khoina ma haisina na mana hangi se phai yun haigi phai hadi ga sagi mana hangbasi lagi mayam sin mit na kong singa leba MP gi paisa 1 crore mangai se yam ro paisa ni hadi ngasagi 32 hadu doi tokroba masi yami haiba paisa se kadai dunum sinaba yai adagi masi gi paisa se MLA सिंगी सु लेडी है बिचम प्रजाद रिमाइंड तो हन फरे मसी के से अखोइदे BJP कांग्रेस के लो तुक्थो कांदा अखोइगी ओजा तामुन थमखि BJP कांग्रेस की तुक्थो खरबो एज ए सिटीजन मागी RTI एक्ट तो यावे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अदुमा जे BJP की मेंबर ओइगेरा कांग्रेस मेंबर ओइगेरा इंडियन सिटीजन नै दुना मैन मरु ओएबा इंडियन सिटीजन अमना हंगाबनिना seriously log the yadi BJP gi na hangba yadi Congress na hangba yadi arigi magi age yekna ban hangba yadi ba issue karim leke parliament ta akhoi gi arigi assembly ta opposition hangba yadi ha leke opposition na hangga da bane ba aduga Congress ki di opposition je kana no BJP ne boji Manipur aduna hangba da mase welcome toksi appreciate toksi haisino ina positive to ina putok se ba positive ta putok kan akhoi ni yen kan da RTI exia मसी अखोई प्रजान मसीद हांकान मसी सुम येंकान अखोई ओजानसु हाबे पुबि को तो कोबेन म्याम से इंपावरिंग सिटीजन ने हाइदि गवर्नमेंट ना पैसा सिनबसे इहान हनबोइन इंडिया दा मदुगी सिनरिबे पैसा दो कदाय द सिजन अगेन हंगबे याबा इचम चम मियोय अमदा लुपा 10 कुन खतिंगा हंगबे याबगी रुमम पिदैसे मसी याम फबा मसे सिनबिउ अदुगा मिसयूज तो बखटपा हाइबदुदी मथंग लाक्चनी अरिगी माना हंगागा मिंगोदा हरासमेंट काइना तोबदो अदुनि मि यामनि मखन थोरकनी अदुबु मसिगिसे यामना फबा पावर अमा प्रजादा पिबनी प्रजादा इंपावर तोबनी हाइबसे ngasi SKTV gi नबसिदा प्रजा खोइ तानबसिदा हाइपे तौजी मसिगी अमुक लय मसिगी तंग फबसिना मसिगी RTI थमका द मोइनगा हजिकी फाउंडिंग फादर म्यामना हाइसे रिड्यूस करप्शन नै वइसिने हाइदि सपोज खोइ सिदा खोइ मरि MP ओइरो MLA ओहलसिने पैसा से अंगोंदा हंगकनी हंगप यार की ताडी वजा प्रेमचंद आई पैसा से चेक्शन सिनने भाइदि खतंग है अइना सिने पैसा से कनामता अनअकाउंटेबल सपोज थाइनो कोविड के हंगब यादे काइन तौखिबदो नतबसिदि अकाउंटेबल पैसा से ट्रांसपेरेंसी कदाइदा हंगब याबनिना पैसा दि खा चेक्शन सिनबनिना हाइदबो पैसा म्याम से corruption the free ohenbagi process ama oi masi phai mana hangai se phai haibasi ma haibe thamjageba aduga masina ngasa RTI ma'am dong haire ko aduga MP local area akhoi scheme je masi ning sang jab da masi narasimha rao matam da 1993 da hobane ba
masi leite ngai de MP sing se karimta power leite plus salary su yamde ama su yamde moi sina karino mana chor ba khoi sidi nahan bi mon haibada MP na haibada kendra ku thai to haibani ko UP guma Bihar ga de ki bu ki jini chawri ne Manipur mu chaw ba Manipur population dari ne ba masi sida man ha an mina yow bungam da ba government ne yow da ba MP ni na mari mahum ki mang chapada MLA na mahum ki chapada haraka to ne ba mun haraka to se every aspect yow we akhoi laka je mai thandi akhoi laka je ising phangdi akhoi laka je school leite akhoi laka je loi mo yare public health ki su yaw re everything ko ba tawre masida thing ba amdi lei ko NGO nung jo loi PP adu MP masamag yaw ba magi family masamag yaw ba NGO da pisa thada ya dio adu ga masigi am phabam na ngasagi me adu loi ko ba tor kan MP ba hum ki mo chak kan man masi wa le he oja masim de wa le he da man thada ba yai adu bu ngasagi government hairi se suppose akoi highway da di heta thada ba ya de magi rule ri le doine aduna government agency ga tanara ga kada to ba ya ge ha ba do liog da ba mafam last person last post last mile haiba haidi akoi khungang sida government su yog da mafam do mani board khom mafam da di politician si yogi da ko madu yog ba changaga madu aduna somdi positive side ti oi tari masi pesa si am phai sine ba adubu Premchand and amtang thamjar kan masi pesa je kamai sina ge ha concept am dil ai ba masi se akoi survey to bo je akoi si di to bu to mandra bne ba atopa state ta dina suppose garang na je Rajasthan da akoi ki phan thada ba se MLA amagi kona bot le pakata ba khangdi amagi mai machagi kendra khriam thadi mon da kana ni bu epto MLA MP da bu haire eba adagi Gujarat ki magi timam le survey tawna ba moin haye akhoi gi phanje karor manga ji kamai tong de 4% bu shin de haire 4% to 5% khata aduga moi ji survey sung tawe ba survey tawe haji district magistrate na haire ba project map se at least 10% ti chala ga yenga suppose Premchand ki dal ising phangde ha se phangbrain inspection to haibam yauri ba modu moi tawe Gujarat ta aduga mogi report che ai haipet nan pa kan da mo haibse 4 to 5% khatang tawi aduga masigi phanji yam phabam na ne akhoi gi non lapsable pool ne ba non lapsable pool haisina suppose akhoi gi Premchand na suppose na MP mana crore manga thadare aru mas ani installment ani ton pigal leba 2.5 kumba masi karu machine na ngawdra ba adu tari masi se carry on to ba yai ba haji madugi MP na mai term loi de paudi na ham ki do to di hano ko aduga all over India gi structure yung tar di akhoi gi covid year se sigi mamangi chahi mayam se loi mak ta hek hobe gi paisa ja phatna se nei ba aduga covid ki matam sini thabak to da na kha sina ki dreba covid ki matung se to kan da hoji ki implementation je hoji khra wa le Gujarat la iba amala iba maduna masigi ngasigi tanja se lahor kan da Manipur gi praja da koina pil to honing ba se MP ahum MLA humpu haji ko MLA kon thai thoi nang hai kan MP ani ko ba tor amni na de amad lekhe da su yes humpu se makhoi gi local area development fund se masi de suppose akhoi gi khunggang gi lamam da chapio ba lambi se kanana sa ba no tholok kane ba MP fund si de ne akhoi na open o hem biro gon hai haninge bhadi public ki ka sagi nupam na chalaga kano da hai public asi RTI gi makha na tab open da room website khada akhoi gi kangu khada room tawi website am thadu ga ne ai na thadu je sini ai na lai taw je sini sau nu ko na haraga kai ha kan da mio be se kendra kon thai thoi se divided by 5 crore itadi yadi yam tin chaw mon gre aduna kendra am da lag su phangi aduna ai je sini hadak ne sina khram pirage sina prioritize torage habam lai ko madagi mu masigi paisa se Premchand kanu du su sina be yai national unity da su suppose akhoi gi funding gra se masi se akhoi na di lakun manga phodi akhoi na masi se leiba ki oi ba hai masi hai se local area de malim phan je mana 32 hen chen be ya ra sabai di lo mak sin be ya adubu mai se area schedule caste schedule tribe masi gi area gi nupi gi masi category mayam se loina chap chana fulfill toraga se no hai bane ba masi loin ma yeng kan da ri ngasai gi RTI do ngasi thamai ba RTI do good step ni masi is eye opener oile masi ri mathang hangna raga akhoi gi kendra gi MLA mayam na MP mayam na hai ba se mayam na hangak tringai da masa no oina hai bi ro madu itari no ngani aduga ngasai gi lambi gi hape thamau de lambi gi da thet pa da paisa si worker na aduni PhD na semani kai thambad bai na MP gi su paisa su kai bani paisa su to bani do hairaga tauta di kanani adubu Manipur gi sentence samtang haijaram gi Manipur gi se masigi phanda moina haibda crematorium burial community hall sem to sine ba si keno sida akhoi Manipur je masida thawayam yawe ba maduna akhoi sa focus sira paisa sine bani dana kamaina sine si kadai da sine ge haibdo madu gi focus ma PC haina thamja okay taseng na mak koi gi X no thabo gera one thabo gera madu positive oi ba lambi da
खल्लगदी मधु मतुंग तारक पदुसु मधु तमजनिंगाई ओइनी हाइबनी अदबु स्टिल ओइसु हंग वहांगदी अखोगी फजगरबा एक मयाम फजगरबा अखोगी हक मयाम सी तसेंग न मखाइ बतारे अतोपा हंगबा याबसु मयाम लेबा मणिपुर गुंबा स्टेट असिददी अदबु अमख खल्लगा हाइ बतारे हंग पसिददी दुम अदुमग दुम क्वेश्चन दुम हंगबा ताबनी अदबु हनिंगबा हंगजरसनो क्वेश्चन दो अदबु तसेंग न मखोइना अचुंब लंबिद लौरकांदा लैहौरिबा एमएलए सिंह MP सिंह ngasi or hayeng dagi RTI tharakanda miyam khangning basingdu khangba hobiro aduga thabak tawdaba pesa chathok kangmu dusu kogi wadusu khangdok piro haibagi wafam simadi yamna clear oi message samdi la yabitare ai makha tarak pasi pemanda sai pemanda habit pambihi ba habitare RTI misuse toba RTI si tharaba aduga karigumba ahoba kharasu lere khangaba aduga madugi matungda मखोई यानखी बगी कंप्रोमाइज तो बगी वाफम ओगेदौरिब्रा करम बलंबी दनो RTI मिसयूज तौदुजे कमाइना थंबे याजा थेंगने RTI से खुई कला बाजार तौबी टाइप तो को RTI से तौर डॉक्यूमेंट लौथोनी अदुगा मथंग हाई कोर्ट रिपेटिशन थाबा सिनेबा याम कना तौनरी सिजु चेनियन ने RTI से हाना लौरनी RTI थागा डॉक्यूमेंट दौरांग से लौरनी हादि केस थाबे डॉक्यूमेंट याउदी यार हाई कोर्ट की केस सिदी document based tawbane high court evidence pukhat tawu sai evidence pukhat padudi aduna lower court trial court tawbane ana high court repetition thana ke potama oina macha khomjal leba ko aduga maram aduga thad ai thararoi case paisa si piu na bargaining to busu yaidana ko adumai tawdana tawbusu khoina thengnei kayam tawu aduna kayum kanda RTI sumna sina ga yam phaba माने पीरिबा स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट kasi fazana पाबिरगा मागे preamble द याव si पाबिरगा अदगी आर्टिकल मागे सेक्शन नंबर 3 दा इंडिया सिटीजन खुदि मंगना राइट टू इंफॉर्मेशन पीरे इनेबो को अदो अमाई पीरागा साइ स्टेटरी राइट si पीरे अदुगा सेक्शन 6 की मखादा रिक्वेस्ट तौरगा इंफॉर्मेशन लौदोनी पब्लिक अथॉरिटी दगी अदगी सेक्शन 8 की मखादा 10 केसेस एग्जेम्पशन पी अदो आइदि पीरा रोइबा कनो RTI से RTI पीरो दबा केस तरा सु ले केस है केस को केस नते को मेटर तरा यावरीबको आदि सोवरेनिटी यूनिटी इंडिया का तौबा आदि पेटेंट पेरांग दाइ पिरारोय अदुन अमाइ तौबा पोसु लैबनिना अदु सही कुनगुंबा सुगिबा हैपनिंग दु सही कुन सुगदी RTI थाबा याद्रे नावै MP गमदा थागे कायनागा थाव यारोयबा सही कुन दि ओइताबा nasi dagina sahi kun gi mamang thokhi je thaba yaro ko aduna sahi kun china magi maximum selling neba ko adu posu ma masidi yam phai RTI si fajan aware oiba haidi mingonda check and balance am change ba khoi bu leba ngai ji ba sing ji bai dei aphaba nondan ko I am always think about positive aduna sai gi positive one khallaga moi sing si mathau busan tawribra moina sini paisa si magi paisa na timi sida moina hai sidi akhoi gi durable community assets se mo haibane community ga durable matau koina lehogoda ba school semnabagi college semnabagi water gi kari gi leidna ko health gi kari gi suma semo haibane ba adu district authority da tawduini aduga akhoi nga sai haibi bu maina masi misuse to boyawi kayum kan misuse si paisa related misuse money gi RTI fajan sinati paisa tan bu ya doine ba ko hairaga di kok sinaraga di sai gi magi objective to intention to fatraga di farwai adagi amana publicity ai RTI tha bu tha dringa da han press conference tawdugi adu publicity pangdoi ni mas fa minis lewa ge thak tawuni na aduna publicity oriented obi su ya ba ko ade amana khoi gi political mileage phangna ba ai tha jal do mai mathakta maji akoi parta fast tor dum ni ga na political gi mileage phangna ba su obi ade amana private edi ma gi yana da ba es khangni nang leidra ko yeng ge ate thar ga kaina smai tawduna masi paisa gi obi loi pin ho ma te hai ji paisa natragana publicity natragana political natragana private sumaina adusu misuse ni adu akoina misuse to the yauti exida afaba ngaten exi yauridi againa khambada akoi manipur da misuse tawi tawdek thodong leite tawbodo huji MP oiro MLA oiro paisa akoi gi paisa ni akoi ji tax thiri income tax thiri ne ko ji moi paisa si adagi khawda khawdo la pira pote akoi da thiri ba tax ma akoi ji university oza sing ji ai ji thama gi ni ko akoi di kainoni source ka ini tolob ta kakhram income tax akoi di 60 to 70 income tax tha bani thi ne ba tolob pudi am chaw man ba lakpati obi man ba lakpati objanti han ba date 1 ta last working day da lakpati ni adi sum kakhaga last zero pati ni ko akoi na pi ba tax pi paisa to ni we are tax pay akoi paisa ni madu phajana sinaga da bani ana sinabudu sinabra haise ai khamada ai chu I am also hopeful si positive to lowi RTI de yaure
kasagi ma BJP ni aduni adani hidi no need to specify the particular of the information sought by him dakaliti adu high dak aduga not to be required to give any reason people dakaliti lo yaw hida section 6 ta aduna madu BJP ni madu adagi madu aduni adagi madu masak thibani kan yawte no related aduna ai khambada mana tawrisi whether we belong to any political party kan da dakaliti tawudu masisu aphabani lobe aduga oirasunu oining oirasunu thai sidi phare aduna MP sina kano oirasi lamjingba gaitara ahan ba part back oirasi aduga next ta atopa outer gi MP leiri adu sahi kunmukti yabani na kunmuki ba mang kunmuki bang pai ba sing do madu sudum pada fast tawrasi haidi pada fast tawna bane base aduna sima tawro sahi kunmukti yabani na kunbu kana kan MP oi yengbiro thigat piro aduga rai sabha gi su tawbi adu tawbiro adai MLA humpu ko lagi deum yaw ko yang khima pan haigera adu sei kunbu ga bani na ka tawbiro masi tawro ga di am phani masi tawro ga di accountable oirani adu transparent oirani and people's empowering don't underestimate the common power of common man do adu mi amadu na tawbu ngam du ne ba ko law na piri ni law is empower to law is ni piri ni ana madu makha da sathara ga aina aphaba osinun khale RTI aphaba awon ba Manipur tarang Manipur actor mi ga se actor paisa ga sana da bi ko actor boka karak boka si actor aphaba thabak ta tawdana adu mukti yaputi 100% paisa sa da dinga mo haidi photo paisa thada du me hin ko adu anyway there's a different thing ni tawbu da bu law the law is very clear ni aduna law du pasan sathabiro RTIC common man du kaya na power lagi saru khang type uturi ne chennai express chapodo mai adu utpagi khulai du pasan sinabiro adu khulai du na ngasagi paisa gi publicity gi adegi di political adi private nung petu adu di laini si de laini leite aro ye adu legisnu lengmol adu bu tawbo bu zabi mol gumba da topa MLA mark chu tarang senga tawbo du de khambada RTI lakhang lagasu kaim kiringa leiti hain khale seite me ba jaiti ada achum bu taw di kiringa leiti chumdraga di adum yongi mamai chapu du maina RTI hin mamai chapu ya doine yes RTI di yam faza ba opam ngakte thammi si tongan ba magi leri ba closing section sing adu makpu masi aikhoina la na sijina ge haibsi aikhoi gi khuta du mak leiri haibane koi da panam na phaba kulai MP ra gasu kulai du yam na phaba thangsang du aina thang na sijina gera natragana aina kanoma yunga kanoma thamgera atraga kanga makha da thamgera madudi koi khuta leiri haibane tuna RTI sisu publicity gi oina ai isa si mayamang na khangal lorage ai MPP mol gi mathakta RTI thagi ba nupa duni ai miyang wi mak thabuk to nupa ni haina hain ga dori bra atraga ai publicity tauge atraga ai political party du gi gain tauna ba aduga makhoi da pressure pishan na ba sumai wakal tawro su yai haibani atraga na private ki haibani masagi wena ma ji nuai te ngon so hai gibani mai mathai swain tawsan ge pressure pishan ge haibana chingba kaya amasu lari negative lambi do dubu negative lambi do khoi kautho asi aduga positive lambi chatla kanda lairiba MLA sing lairiba department sing lairiba officer sing lairiba authority sing mathakta akoina RTI thabadu haurase haibadu ma message ama ko gi MPP moli mathakta tharaiba RTI asudagi ohele se bo afam sini SHARATCHANDRA ja Manipura ko gi RTI tharaga tongan ba issue kyam puthorki ba laikre adu RTI tharaga tumile sing bisu mayam yaure aduna masigum bam mayam si akoi anti corruption gi mayo anti corruption ko chakli basi masida oina akoina support tawgi mahuta madubu oina chingthana bagi lambi mu oire bra habi opam su lai ko mai yeng bi chumi sai bangla ko premananda hagin RTI si yam phaba 2005 tagi hokne India sida people's ka lady ba manung la lady poaching jigi koi transparent loiba pot ama tawna pukhal ise atai mamang da lerab de RTI si tawda gi mi cham amana su pawk ji lobo yam magi pawk ji lam Manipur ginate India punamak da khangan la kanoi ni afaba pot che lana sinaradi asagi yam la hiba mai beduna ne ai koi posem da du tawda mi gi phanam le toraga mi du ngawi bhapta halak su tawidra butha jin ba kano tom do do sigum ba yamna koi black art kumba art le ya ba black art ka tawla mi magan ba ta han ba tori do phatte da mai dong na RTI si kulai thangyo si yam phaba pone mi yaru le phatte mai khet si yam phaba pone mai khet lai koi mai hola tek ka to tori ni ado mai khet ni jo mai thar di phatte ko mai dong na gi mathong manong khang ba mi gyan ta ba angang da mai khet piru di yum mai chak pa yai mai khet ki sinlabam je mawong ta ba mi na tori mai khet to phaba yai mai dong na RTI su chonglam cha da ba mi na RTI gi pambi sinara di ama patabu ke do ba aduna maduna kana gumba amada mana mo kamai to maha ke personal gain gi da makta ngasai hari ba popularity yam pa magana samu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯍꯩꯗꯦꯀꯣ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯉꯨꯔꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ RTI ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅ ꯏꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ RTI ꯀꯥꯂꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ RTI ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯋꯥꯅꯣꯝꯃꯒ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ RTI ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ hinganaba pambi oida moy ani du misago khalade yes hurambaga mapuga misago khalade fadde dana ko siuma se toroi da bani aduna aina hajani badi number 1 ai ko dik chide matam leita aduna ai ko gi MP natra MLA sing Manipuri case ni ko mi mayam na tanaba khona RTI thaba thadam natana yaragadi aina budi yaude adu orsu makoi masana miyam mute amoy na moy gi toriba funding ke tori miyam se yam drabada sahi du magi amam piri ba paisa du gi madu sini se magi lady ba transparent na miyam da uthok nga magadi hen na matik cha dem na te moy bu hen na matik cha ba bi ogani miyam na thajagani thamoi seng bu utkani simai haijage aduna yari ngai di RTI nunglai laksingai da moy gi lady ba phando madu mokoi tahi khudingi declare tawragadi moy hen na popular oi ba mabuk sengmane na logani plus aroi ba dain hajaning badi hojik BIMOL MP magi hariba account account sidai yangai ba Sri Robert na thariba RTI se masi 2 Public Information Officer, Office of District Planning Officer, District Collector, Imphal West ko fund and kanuni sida harakanda of Dr. Angomcha BIMOL Koijam of Inner Manipur Parliamentary MP se mahak ki lady ba po se masi hayeng matam chana 30 days si manung sida hayeng so ba yak so ba si manung isa puthora di hen na public ta yam nungai ba hen na transparent ba pot ma soina phangani madu phangaka di khanna ba amuk soina nungai gani amasung akoi gi yaraga di masi muk thorpa matam da SKTV na matam chana kana gumba group ama bor so torga de handakti asagi BJP ne dune haramni BJP gi asengba mama sabang natraga BJP dagi natraga Congress dagi BIMOL gi mi hariba Robert gi mi torga amtang mo yaw khanara di yam nungai ne nei haijage okay matam vilosle aroi bise sai ja sa ju padmi ki bhai tare RTI si yes thara matungda madugi magi response la pu matamda masi madi misappropriate oiba mali masi madi chanaba wali thabak tu yeng matungda hai ka tabasi RTI tha khibagi pawdu ina mayam si ayama cha taun tawi hai bitare masi tasing namak ojabi moldo oina lakpagi public figure moi bagi madugi oiba ofam duda mayam si chana bane khanba ya gadori bra natri haregana masi tasing na saina panjaki ba yes I ndabudi lo dabudi yaudra su Congress BJP gi bhap tu dumani yemba ya gadori bra natri aduga amarom dana mo khogi RTI si koi media organization su tungan ba issue sing thar kanda issue mayam putho kanda madu miyam da khanghan gi bagi madu gi matang da accountable oina bo khona gi su mayam laigre adubu miyam na di hairi ba su phajagra ba kulai khang na bugum tori khangri ba si kamain tor ka di khangan ba yaga da ge effective decision kanda all 60 MLAs all MPs all the department yamna masi hanjanna akhoi adom regular oina thar kanda akhoi gi oiba phangjaga ba hak sing do phangna ba akhoi na kadi hona ba tangai fada ba leba ga bi tambi ai hojiki se RTI gi amaru oiba se RTI se khumu ya dab su lei aduna mai one process re yaujari ari fine thiba ma'am akhoi gi ko hadi haiduk pa ya daba adubu RTI ne na khoi ne hangoi daba khadi lei akhoi gi sovereignty gi numai kam ka khre adu tokre khumba ya daba national security gi adum ba di hangba ya de haiba simasu akhoi gi ma'am hadi loi hangba ya he na loi ta hangba ya ba na te ba adu moin hai se government na thada ba paisa haiba ni ko yes government public account machi loi mak hangbe judiciary adegi government thada paisa ke loi hang ya re kadai de sin age haiba sim masima hangba ya ba se masigi tool se masigi awareness se masi akhoi na masigi ek se akhoi early 2000 gi mili horok gi adai de 2005 gi matung de horok adai de khra hang ba khot pa activation thola me ba masi thokan de masi unfortunately lam khra da mi se hat pa yawe roina bihar da ke de activation tanra ga hat pa masi hang pa da mo gi thong sab sin kari gi no adu hang pa da masi mi du in personal attack to hang ta na ba masi gu masi thok ta na ba Manipur da akhoi gi hangi ba mayam se masi protection je magi right ni ha ba se praja mayam na
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯎꯠꯇꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄꯗ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯣꯔ 5ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯥꯁꯦꯕ 32 assembly constituency adu itadi lakh 35 tukten phangdeba kendra amada whereas MLA amadai crore ani already thadari adu itadi 64 crore sorry 120 crore ya already 60 to 2 the 120 crore operator ba Manipur sira whereas MP it is just 15 every year amad 15 crore khatane ba yam paisa se masi kadai da chakhage habje maju thibiu hai se masi ingit amane ba haidi something is wrong haibado madu mayam su madu su kanaba loksi habasi mai thamjage ba adagi amana mu suppose Tamil Nadu ri yeng se ba MLA hena kyam lugi MP dagi habasi kamai tawda Tamil Nadu da yengja kanda 234 MLA lego MP di just kunthamapan khatane kunthamapan itu mangat ke suyam de adubu Tamil Nadu di kam sathige da MLA da crore hum pisale ba kaiguna kanda mayam da prasadu yongna ba aduna hoji mayam na haise MP gi crore manga se yamandre crore tara de hingalu oina Tamil Nadu gi stelin kuidinga da India government da haye ba masi hingalesina kari hena kana gi hakanda masi je positive tong puthok se ba masi phanje yam tangka da Manipur da khoi durable asset hanam lei ba durable asset है जी यंग बियो मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट अमक डिस्ट्रिक्ट हम चपदा लंबी मंगांदे अखोई गसी लाइबा SKTV की लंबी से एयरपोर्ट योबदगी दी कनो मोइरांग चके हबद लंबी ममनी मसीसदा MLA मयाम दुने मयाम दुगा सिक्योरिटी मक्ते मसी मदी हंडक की सही सिमदी durable asset oina lambi se mai ngala la siko parigi adoina masi swain to holis keno consensus sama suppose handa ising am chawgi chahi amani se da handa kidi akhui gi MLA se suppose ising am soiba kendra mayam se masi gi MLA mayam dugi karor ho ani ni dugi into khra taroga are karor among tam puthoga masi sina karor tara na to kun gi project na akhui water management toksiko kaina tungi ohobo yaba masi gi example haibo dingthok palingai da simam badam ta kai deba hojik akoi ising chawbda thaina lambi da pang adu sumatan machine JCB leibnate adu hauna na hojik sai myam loi kaiba aduna Manipur gidi Manipur specific area da hadmana piriba myam se akoi gi crematorium adu myam du natabidana adu sanu haibra taba takar de satabni adu bu akoi na haina durable loiba praja da kanaba paisa se thamausi masi kai ro da bisi yam huge money ni masi se akoi mo chai oja oda thambi ki budwaina masi ai paisa nate songi paisa nate praja ai thande pasante MP gi pasante MLA mayam ji pasa pulap punsalak panina yam darkar oi aduna losalak pada premchand akoina haibe ya baibu ngasi leiriba RTI activist mayam se masi masing yam han darkar oi ngasi gi sina kholak pasina masing yam halu masi lakte ngai dadi premchand ngasa yam phajama hangido the press mayam si su magi questionnaire man do publish tawra adeba adagi madugi matung taba after 30 days kari kumai adigi madura fine thi khaba kar document kari no document pire dure analysis torga phomba akoi atare action taken report adigi backup tawba follow up tawba habdo madu madi kitang watpa mali madu tawrakanda kanaba lakani prajada su nungaini madu tawsi activist masi hegalansi follow up tawsi achuma tawhansi corruption handansi okay corruption handahanaba akoi gi mangda thoiba tariba thabak lawbagi oigera atri harigana tongan ma development work oigera akoina chingnaba leiragadi leiriba MLA sing makogi MLA humfumaki makogi local area development fund kada session nakare every year 2 crore for each MLA haibetare aduga MP oina 5 crore mokoi na koli ba pham dugi haibetare adu masi mayam si khangdok na ba hona bai ba siam tangai fade maramdi Manipur tongan issue kya malai lambi shem da bagi aduga kogi ising phang da bagi aduga amarom dana tongan ba pakhale ba thabok singsu mu quality maintain tau da bagi thada riba paisa aduga oi phibam du kadai for chana ribi haibna chingbu sing adu khangdok na ba kogi Dr. MP BIMOL da thara I ba sugumba RTI asidagi hauraga haibetare masina miyam da kangan boina akoi su lei MLA singda MP singda loina mak thaba ya hebadu khanga ganda masi thaba yam lubnate state ki oina SPIO taga center ki oina CPIO hadra central kogi public information officer haiba ma aduga state public information officer haiba madu address tawrakanda subject yam nana RTI ki makhada akoi information khara lawjage haibase irakanda makhadana akoi khangni ba department
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕ MP ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ MLA ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯕꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟट ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯀꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯐꯪꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯁꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤलिꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯨꯝꯕꯔꯣꯝꯗ RTI ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ